Iya. Kanggo majikan saya Mimilia, majikan Om Mimi Wari, majikan tua saya Bapak Saudara Ibu Warida Selarga, Mimi Rewita wong Kedung Dawa saya, Mimi Rewita barang Mimi Rani. Arep ngomong apa ora dipikiri, ngomong abang ijo ujareng kono, maklum wong panas hati segala diomongi, kajan bagus ning sirah katon plesalake. Miminia sayang majikan Om. Lamun lagi sengit tabae, tapi aja ngajak batur secene, sampai ngarang cerita supaya wong percaya, nyebar gibah fitnah nih kanak-kanak. Coba sirah ngaca ning balong ambang. Mimi Renita sayang sedulur sing Kedung Dawa, majikan Bapak Saudara Ibu Warida Selarga, majikan Om Miminia, Bapak Nemais.